Bang? Bisa aja ya. Memang dasar kok mau. Bang kocek dulu dah. Ini ngapain? Gua mau sama yang master duluan dah gua. Tapi Bang Sia lu kenapa sih? Enggak tahu gua. Ngap banget lu. Lawan gua legend, Bang. Aduh, Legend of the Condor Hero. Yoko. Yoko Ono. Grogi gua nih. Grogi, apa kayak begitu groginya? Bisa aja kumis bajing. Ya, kumis bajing. Bisa aja hanger cangcut. Aduh, rambut kumis banget Bang. Bisa aja kaleng pomet. Kalang pomet. Bisa aja papan tulis ada impress. Iya. Yang kapurnya susah dihapus. Bisa aja spanduk partai. Iya. Udah tipis, ada muka politikus lagi. Bolong-bolong lagi. Bisa aja balak 6. Banyak dong isinya tuh. Banyak. Aduh. Bisa aja kardus gaplek. Kalau habis dipakai selesai dibuang. Bisa aja serbet warteg. Iya. Bisa aja tatakan kopi. Iya, tatakan kopi. Enak banget, kopi mah dihirup. Enak tuh buat pagi-pagi biar mata melek. Tuh bisa aja belek pagi. Iya, belek. Gede. Belek pagi. Kalau gua bilang belek siang susah ya. Aduh. Aduh, kenapa aduh belum lah. Ini gua mikir keras nih, Bang. Keras banget. Kalau mau keras tuh ya, kalau boker nih keras ya, itu mesti makan paya tuh. Bisa aja biji paya. Dia nggak bisa. Bisa aja pengen goceng. Iya, goceng. Tuh, lewat tuh. Lewat tuh ya. Bisa aja knalpot air acting. Berisik. Ya, sember. Bisa aja bedak cabe-cabean. Iya, udah coba-coba yang di muka putih, di leher hitam. Kalau ngomong-ngomongin hitam ya, bisa aja busi Vespa. Iya. Bisa busi Vespa. Bisa aja stang ketek yang begini kan. Stang ketek. Bisa aja sisaan pipis. Iya. Begini tuh. Muteran. Godet-godet. Ini kayak kehilangan arah nih dia nih. Kayak kehilangan arah tuh bisa aja kambing Jokowi. Ya, istana yang lepas di istana tuh. Kambing Jokowi. Aduh, kambing Jokowi. Kambing Jokowi. Gue masih pik. Ya mau dapat sepeda nggak? Sebutin 4 ikan. Ya. Enggak. Ntar gue ngomong jorok lagi.